Assalamu alaikum tuğanlar. Haftanın ölü salonuğa Toyota Allion unası geldi tuğanlar. Çıkarılgan жылы 2002, kımdaşının könümü 1.5 tuğanlar. Karabka avtomat. Kimge kızık bolsa esin nomeri 0777 menen 78 78 54 nomerinden çalыңыздар. Una Batken şaharında olot. Bağısı 500 mingge koyuldu. Dağı жақсы lekemi бар deydi tuğanlar. Kimge kızık bolsa страховка бар deydi. Dokumentleri жақсы deydi tuğanlar. İçki salonda kızık kuzuk жақсы, ideal motor karabkalar жақсы deydi. Aldın kaynakteri erke kötörüştü. Ya bismillah. Eyvah polik tuğanlar. Eyvah polik karabka avtomat. Tak, onaki 4 aynekten elektrik kötörüştü ekan tuğanlar. Öte жақсы машина. Salon жақсы. Kimpiskanın keregi жоқ tuğanlar. Ya bismillah. Көпшілерді салған машина жақсы абалда екен. Кімге қызық болса, ушул номерге чалып толық мама сурап билсеңиздер болот туғандар. Daha bir qaytалап өтүп кетейин. Toyota Allion туғандар. 2002 1.5 бағасы 500 миңге коюлду. Содалашуу жолу болот. 0777 менен 78 78 54 номерине чалыңыздар. Уна Баткен шаарында болот. Автонун өлү салону кызматта келе бериңиздер.